came say I'm near a de go so I'm a sad no case yes dia go ekra eni amane bobe to jope eni nabu eni a police for what atinwanchi and I'm come ho emre so ebo mu e wo bia ya na for magude ni etun e koso ampa ni nyane ampa omokoye no and omo promogania prayer e bomodi e nipa enum etimi eba e monte eso na nipa enum omo eyi omo no emu enan dia amumu hwa no omo hu se ampa nya dia nkwa e wo mumu ne mom obako ana nkwa e wo ni mu na so ba bia oda no emu ewuram no ena panifo bomodin apagya na kopiem awaya sabia tempo no adopter for 18 ehwe no se be an ho betimi ato no na eye sompa ka se de no ya so still form ekakra no amane ba ye saka echemese atimo wanti wo no galamse etu no anya bibi fofo kwa e de momo na no ana bebe na da betuga echemese omususu se enipa anane bugu omo so no ambadu nipa enum no semia adise ni bia bi kan ababon te da betuga no esa so mo che ma mindset page no so mbo body ewura mobile no nipa be edu no na omo wo mining site baako enu ti we yabu ajagumu dia omo de omo kase nipa enum esanse nipa enum na omo hu omo so mu fiati mo wanti won ma omo kọ bia ye tufo bagude na so ni nyina emu no eye nadmo police adimako no ene penifo wo mu duru mu e wo bambo adimako emu egusua eye hwemu kase pa etututu fom ho asese so anye bia no ebi asaka e wo fom ho ma na imponoma tini eyo memo msapa no kase ni die enipa enan a ye omo matwa ya no awansie ede no ye be makopie mu e wo mortuary ameno ekase ya police for echo mu situation mu ase ba ko so wa cancel tia sene so meno ekase opre agene kwa ede si akwatia abai ayare sabia na mini asemo beto gya no bebe na asase ekasa na bebe na asemo mo ekane se fumo gudie to enfam na kwa eso ka me ese atimu wanchi ene ne mpata me de eyade akoso papa enfo ho ni abana botua otunu na so meke ma mpanyufo otu wana mo bese na police ka bia ba ho no mo ba no e kafo no ma na osanso eko obese na mpanyufo bia ba mo be kafo no mo sa ko amu ni ma de ko pote mpanyufo ni ba ho a omo ebeye omo sanso ama ho ekwan se imporomanfo into galamsey e wa timu wanchi ni ko twa ho twa ho se tu ka tani de se me ko de police for ensema a police for asa se yetwu de fa ho se ebinu se fom ho na obugu so ehwo mo be ho mo dia emu ansem no the toga yes fan kami etiefo a omo etie so mpa kasebo ewo aye Ghana ha no kwabna man kwansa yakeka se enera bra awere hosam ne si ya wo mo bo amane information center ma posifo ni di sinim ye se wo mo kɔ ho no wo mo ewa amena mu ye adwuma ne bi se wo mo mpene ma ye meje wo mo aka amenanum se de be na jama ebibewu ama wo mo moja na afresika ba sa semi utibi na anu ye ne sei minia amise yenga yemubia ye di eye galamsey ejumadi ati akene report of ho ateye no eye no kwese empempi no eye omudumadi om ebi no yenya na kiese eye ana omuhia nipa moja papa impo as a tada bipo na se metime ho ase ekoso na se wunnim no ahwe ho so eyi a obehwe no ene be ku kra de wa se foma ho se ne de se be enye nne na eba beto no kurasa mpepi no moka ese ya munya moja se be ya gold no betimi atuno monya ne dodo emu nanso sa sombo a omo ebo no ede meno akase ni de enya de a obese ewo enyina so ebia no kura ni ebra asem ni sie na police phone ekoho no na omafo ni bi ekase bi tie sanse ebe se ombe pene so sanse omo ni se police phone eba omo di omo di se galamse yese no ye betu omo edo omo afam makwan eso no ti ene na omo emergency omo empreso ma police for 18 emho memom sa omo adato se omo etu sa anamo no esanse ampese nipa no ewu awam nanimu no munya mojetimi eye na go no mutimi do emu ade enya de metimi so eko memom wo ye abakosemu awo go de tuo mu no ade ne ya tini ne ye hu ne ne amafo ne pedifo bebe ene edi hu ekomo ne se eya se nipa bi wu awo piti mu a omutimi tu go no enya na dodo pa eni international asafo bi e wo ho a eje dabi no ene betimo se so no mo kan eye ne kure ana se nye ne kure enti de ye de ne ko St Dominic Hospital ho no watimi akasa no wa chese na wo mu ye nipa ahe ene wa amananum mimo kase no emi se ono pe ene obi a ye twensen ka obetimi abie na no wakasa eja se na okan no ono na obi a no wo ho a ko betimi akesa mpa ne ye nipa no mpa ye ko ye
inipa edu inipa nsia na yɛkɔ na so no akasa ni de baabi a ɔhyɛ kora no adɔktafoɔ pɛ na sɛbe ɔmo akwanya so beti wabɔwura hɔ na mo atimi akɔhwɛ ne sɛ so mo kyima emu ɔden a na kopɔn pɛ na wo bɔ pa de aka ɔmo dwumadin akyi sɛ mpo no ɔbɛka so akra sɛ timi no kasa ni de ɔtumi ankasa yɛ na mmom sɛ na ɛwɔ awonim no yɛsɛ busua adi akire ɛtete pankyɛ pɛɛ ɔdɔ bɛbi na no ɔbɛkasa no ɔbɛbɛ tubi gya no yɛde bɛtwe tiefo nyinaa anim kwabnamo kɔso afa wani no waso nyinaa di akyire na sɛdeɛ ɛbɛwie no ɛyɛ nyame ɛnenim na nso ne nyinaa mu no deɛ ɛbɛfiri atɔ yɛ anaa wode ama yɛtiefoɔ kwabna nya akɔnkyɛn ne yɛkɔɔyɛ no ɛno ɛyɛ akyem wankyi ɛhɔ ɛna asase ɛyɛ gadamsɛ amena akasa nipa emu miɛnsa deɛ ti nananom wɔ nsɛ do na baako nso saa bere watɔ de mu nkura a wɔda sɛndɔmerika yɛ asabe adɔkotafoɔ ɛgyina no so yada kasiabo no akɔ ativido mantamo yɛ tamale na ɔwɔ bi a wɔnyɛ mfinhyia na duonum miɛnsa alhaji abdullahi sauti yagasa yɛ ativido mantamo aposifoɔ akɔkyerɛ no ama asɛm no akɔpie court ne nyina no ayɛ sɛ wɔn kyerɛ sɛ wɔn wɔdi nubɔni ho dwa ɛwɔ mpɔkyɛm hɔ no yɛ ne pharmacy a wɔtɔn nuro hɔ no no ɛwɔ na tramadol ɛne nubɔni a kyerɛ sɛ mmarama ho kwan si yɛ tɔn ɛwɔ pharmaceutical shops ahodoɔ mu no panyipɛ wɔkɔfa ne dɔboa yɛ a wɔtɔn wɔ na July bosome de na ɛtɔ so dunum bɛsɛ wia dɔn kɔmpa mu soɔ no ɛna posifoɔ a wɔkyefe dɔ mantam nya ne nteɛ sɛ kyerɛ sɛ wɔkɔ tamalia ɛne pharmaceutical shop yi wɔ bie ne sɛ kakraka yɛ a wɔtɔn nuro hɔ na sɛ boys ne deɛ ɔmu nim ne dada enti wɔn mokɔ a wɔn nka de korokora wɔ zo mame 10 na za papa no wayi no wɔde ama mame 5 no wayi enti ɛno na aposifoɔ nyante yɛ saa no mo yɛ sɛ daabi ɛwɔ sɛ wɔn bɔ anan no mo kokɔhwɛ de atwie mu ankasa ebia na ne yɛkɔ so hɔ no na ani anyan ampani ampa ne nuane ampa wɔn koduru yi a na so obi kura gyina so kura wɔtɔ bie nom sekyerɛ ɛne na bɛsɛn na kɔ yi ho ano san sɛ tramadol ne nneɛma ahodoɔ yɛ sɛ nipadua ɛsɛ wɔkra no wɔte saa no Ghana mamra ma ho kwan si yɛbɛtɔn agye sɛ wo ankasa no wagye tumi krataa yɛ a wobɛtumi atɔn bi ama no wɔyeye na ɛnam so ma posifoɔ di n'akyi a ɛkɔkɔpie mu ɛwɔ ne warehouse bi a ɛno ɛwɔ kuro bi ɛbɛn tamale wɔn mu kɔduru yɛ no sɛ boxes no naka no maako aha 9 aduanan enso 447 boxes nko a tramadol ɛne nuanom keka ka ho ɛna kyɛ sɛ ya pakiɛ ya warehouse wɔ egu wɔ ntiwe no enko ɔba bɛtɔn de amadasani nso so anonom ahyehye abobo na sɛ wayɛ ne ho bia ama ne honam wasɛe ɛno anam so ama wɔn gyina so yɛ sɛ sɛdeɛ Ghana ama maratia sɛ no bɔne a ɛsɛe kra sɛ nipadua anya dia wonia ye ma otumi krataa obetumi aton obi enti no na ade kyea so pepepe na wo ma ne so ene ko gina mra no awotamale na ye kasa ye ebra kwato no edi na sem no ano wo panyipa ye fro se Alhaji Abdullahi Sauti agene fom so tum se wo wedi obesere ade no wa kasa no wo ye no oton bi na so so no wonim se bia emfom so bi bata ho ana mra bi bata ho a sakoba no so obaton bibi ete saa ye mra ma ho kwan age so okwaje ho tumi krata nam so ntim panyifo franche won franche ya panyipa yi kwofo munim se bia ne pempu na efrato ana ne bibi na efrato a wofa ya wabu ahwe na ene ya yakase no aposifo tro se wom de no akopie mu ewo tamale abaya rosabia ya woje ayarehwe na won mahwe hunu se na pom din ne betumi agina mu ye no opau wompew Ghana mamra no de ene ne bedi no abekirem de ya ema wakoton no bone ewo ne pharmacy shop no waba becheche mama court no aso atibi sika ne de obedi na ji no nso de wanhwe yi a obeda ho ye toa kasebo no eso oswafo ya woda aban nkita hudi ano eye owura Felix Kwachi Ofusu wono na de atu dwa se ensemu adom kuma no wo mo eka se aban nyenhwehwemu emfamfa basabasa yo ne menteme ho ase esore ye ewa Blekuma North wa bra no wo mo kwakoto oba eyi mrasebedwani enano no wo se enya de ebeba so wo se sanhwemu no de maso na wo se NPP amanyokuo no emfihia nwotwe a wo betena aban yi mu edi wo mai eso no ede no wo mo ye fa niema bi etete saa wo se NPP fo kra de nke ye kan basabasa yo a ye bo NPP di ni ye de basabasa yo no abata ho enti wo mo kra na eye wo mo pi se amanyokuo no emma bi etimi ba beka se wo mo enye nhwehwemu emfafa niema bi a etesa eho sanse emre bi atwemu no
nia wokɔ so ya antwe ye no wo motena ase ye din wo manka hwe na afa na akɔ na bebu abom no a mo de wo pese ye nhwehwemu emfafo wo se aba ye de bo tachi no eno an ye de bebo ba e wo mai emu ensem a Felix Kwatiofosu di tudwa ye tie bi. Mr. Speaker, a party that endorsed violence during elections cannot come today and call for investigations into acts of violence. It is those of us who condemned it in the past and are condemning it today who have the right to make such a call. Their officials are on record to have vowed that there will be violence at Akotia. Even as they call for action to be taken, they are threatening violence. Indeed, we all recall that it was in 2012 that then candidate Akufo-Addo openly praised the use of violence as a political tool when he said 81 let's hear the Kakra. Eni ekoti esesi yi Felix Kwatiofosu wono ena Minister of State in charge of government communications na wakasa wie ye pe enura mrasebedwam na saa ne mai koso wakasa wie ye pe ena dom dodo no ba no deni mahama yaregase wo wedie wo fo aso pa enwemu ba ne yenkoye wo saa ablekuma no violence yi ehu wo se de koso no kra de wo yenkola agro bi ne koso no o de kari de MPP fo be ye ya de koso wa ablekuma no wo se eye child's play. I have experienced them in real violent situations, in elections. Let me tell you, this last election, the week before the election, there was persistent gunfire in my house. I couldn't even come out of my house. Persistent. It's not what you people are doing. Not this child play at Ablekuma. What? No. This is children playing. Enti Owura Mahama Yarega eno majority leader ena yete se wo kasei na sansemi ya okase childish play anankura agro no wonya boss wa ene tutu manhia satomra se bedwani yewura na AGYEIWAA fo awua etutu ni sa akom no se pani pa sa don kase wo badwafie pani a woda no asema ete se asi ya hweso ntreni ani so ama ni tira wo so te se pe wo so won bem ama nani so atene girew wo se yenkura agro ye twa ma me pa bebesia ahwe ho ama ni sisi akopem ho sei na wo ka se yenkura agro sansem we no enyansam we se panika na no nso di adanse se eduba bi a wono mo ka se wo mo no revolutionary background ene wo mo no e bata wo ho pa ba abonefo sem a edidi wo mo mu na sansemi no yewra ba fo wa ene sompa ene di nkomoyi. Mr. Speaker, today we are being told that what happened in Ablekuma North play, and it is coming from the majority leader, that what happened in Ablekuma North is child's play. Mr. Speaker, a journalist was slapped. Mr. Speaker, and we are saying that it's child's play. Mr. Speaker, a woman was assaulted, and we are saying it is child's play. Mr. Speaker, we are not surprised. Are we saying to the many children who are watching us that when we promised the people of this country reset, we were going to pursue retributive politics? This is not what you promised. Is this what you promised? Eno eya manhia satomra se bedwani na AGYEIWAA fo awua emranim ni ene nani abere wo bisa Mr. Speaker says obi anka bia won speak you asemi ho aya from Osebedwafie na ya concern fofomu na UK aban no anam senia no wo maka na mu Ms. Harriet Thompson maami won ne dwumadi abawie ya wokọ abrochimemu amofoforo so ababa fadwumadi no atoaso na eno no ne wo maga na edi nkra no wo baba kyerese nokura wo ba ga na mamu no wo hia bibi pa no wo hunu bibi nso wo so wo hwefiri bra COVID-19 yade no ema na musu no a wo maga na ye ne UK aban no ya kwakwa se ochechere bosom ya wade no dan dan nyina ye ntamonte enti sa COVID-19 yade no ba no nipa binum susu se adwade yi a eda UK ene Ghana ntam no emu batwe ama anhakura emu sika no entumi nkonkoduru sane ye rehwe no wona so ene ye kasa yi a wono uja wakwa mo fofora ba bato aso yi Ghana ne UK aban ne mienu enkita hodie fa na dwadie mu nsansam wo no sika twetwere die ye etumi pie firi mu no aye 1.5 billion pounds a
eno ye sikawa ya aboa ama mienu ichasa yenkitawudie no etimi aso se jama anam so bi amoase Ghana for se yenkitawudie ne setie no wono so kwa Our ambition is to increase the UK-Ghana economic partnership. So partly that's about trade, and that's very much in two directions. I'm pleased that even after the difficult economic years that we've all seen around the world since the pandemic, UK-Ghana trade has grown. It now stands at £1.5 billion. Actually, the vast majority, well, not the vast majority, over half of that is Ghanaian exports into the UK. Now, admittedly, a lot of that is from gold and oil, but other sectors are growing too, including agriculture and other things. So partly it's about increasing trade. It's about raising awareness of the trade partnership agreement, which gives duty-free and quota-free access to the UK market for all goods coming from Ghana other than arms and ammunition. But it also allows Ghanaians to import, for example, farm machinery or other farm agricultural input duty-free. I was aware of Miss Harriet Thompson and on what you know, and we're born in some the Magana by trust. Eh, so Magana when Miss Awoya, Ghana Yapa, and you're by a crowd of Hunoshon, and the Artinicum one Hunoshon, but to a bag Ghana no, one so Shono pa, the money mwaka CM penny for, send was been Nam Ghana, near one no, none what ye. Ghana has a fantastic reputation overseas, and a lot of that has been borne out, perhaps more so. So Ghanaians have a reputation for being very warm, very welcoming, very proud of their rich tradition, culture, and that all in Spain. I didn't know there were elephants in Ghana. I didn't know there were so many historic buildings to do with the slave trade, but to do with Ghana's pre-colonial history. I knew the relationship between the UK and Ghana was warm, but I didn't appreciate the depth and the breadth of that relationship. That was a surprise. Met a few Liverpools, but the North London clubs I think are winning so. I was your way UK. I know I'm senior woman Ghana Miss Harriet Thompson. Ghana any Morocco abino etu anama hudu sede beya womo ebe shenkita hudi eda amaya hudu mienu mu kina na ebe dwedie mfidi nyuma ne niema hudu bi ebetimi abo omeyi na abo Morocco man no so man kanko etimi abamu a eno na aman ahudu mienu etu ehu anamo enti delegation sonko bi efri Morocco man no emu ebe pie mu ewo Ghana hanomu a womo ekohia omeyi soafo ya wo hye edwedie eni emfidi nyuma eso ya maame Elizabeth Ofusu ejare na womo delegation no a efri Morocco ba ye no na His Excellency Abdurrahim Cherab wono ena ye deputy head of missions ewo Morocco embassy na womo mienu ne di sa delegation enimu ma enkomodie no etimi ekoso na enkomodie ahodo ekoso no ena oman suafo a wada emfididwuma ano echiechemu ese womo wama ahodo so ntitu ni Morocco man no emu ya womo pese womo di womo sika ebehye Ghana eye investment no ekwan no abie epunu no abie wose Ghana hanom de eniema mu emre enye amai bia akwakoye investment wo honom a enhyehye kitene ene daso ena untimi nye wei ena untimi nye wose Ghana de eniema hodo bia ye be require edi afru ho so man no enya de bia ho ye chenchene bia wuntumi enye enti wo mo sika won pese won be investment wo Ghana ha no wo mo fasika ne mra na mfaso de a won betwa wo so de eche ekure buburu ja wose Ghana aye krado se ebibrem atoye ha ye ba amaya hodo a wo mo di nimdie ebiebie nyuma ne wo mafo so anya biaye na sika no enka ma no ne honom na ebibeba Ghana hanom a ene Ghana eye number 1 enti wo mo ba de a wo mo mra na kese mu pa no wakasa wie ye no ena owura Abdurrahim Cherab nso edini die piso ena wo se nam sa hyehye ya wo mo enti no wo mo epese wo mo de eniema bia hodo bi eba ebetimi abama enuane bi sei abu wo Ghana ha enti enkodru ba bi se Ghana na enuane ho akwatwe ne santi womo edi 2000 ton fertilizer shipment bi womo be shipini nyina ba Ghana ha na akuafo dodo no aso anya bi gugu womo mfudie so ene enuane no ebekoso aso sei doso ama Ghana nso niema ahodo akonkan edi amaye na womo wie ye no womo de womo nsa ehye ase apam ahodo bi ase a ebetimi amankita hudi eda Ghana eni Morocco entem no ebetimi ado na eniema so etimi akonkan niema ahodo binom a womo keka ye ewo nhyiamu no ase ena yabobo so bia ye de amamu yi ene ye firi ho a ye nwura ngomasuam na Ghana enwomasuam so ye no
wonom ena aka kire dom ne se mampani ne mbaye toso mienu ne nia bere pa sentete pa ebe san so aba na ba setena bi onti reset na agenda no oguso reset pa the friend say Parent Teachers Association PTA san so aba na ba be yadwuma na sha say ye nimanimu ya enenti eba asoye kasa de mama mpani de wone amansan di nkuta ho e wa aboboa no ho yewura da na afenyi na ensemi nyina wo twiregu kreata so no wodo nensa sha se na ene ya wei aba abonten wo ka e de akire senior high school emumpanimfo afi technical school ene STEM for ni nyina se PTA naba enti animu ya wono mo hwese ebetimi asha se na board no ebeye wono madwuma na wo ka we no wo chese eba ne se ya ebeboa ma aban school no wo mo ho atimi ahenhan wo mo ewo niema hodo bi edu ba bia no wo mo hwe animu se aban de ba na nya maye ho afi ntete pa so ebema na ye adwuma akora de troko school ni nyina to betwa ewia asade edu ba bia na maba wa na treki na wo mo di mpanimfo atem no sa ntete pa ni wura ho a eno nso eto betwa na adoma boa ama wo manyi yakosuku a yakwa akofa ntete pa na mom yankofa su boni bia emfiri ho Awusoya toa ansam so na wotwe mu mrahye dwafie won mo hwe ne mo kwan sa bill sa wodo bia ba ba piem wo no anton kopem se na wotwe nkona wie no na won ma jedodo no atuma mana ba ba ye mra emu ba ko aye National Scholarship Authority Bill ya enei adamrahye dwafie a won mo tro se na wotwe wie ye de won betumi do munsa ahyase amano wayeje anam so my executive director Adema Africa Education Watch aye do watch no owura Kofi Asare won so su bribidi aba wase adwoncha de te sahwene nanso ono nkura na dwene mu nko ade a ankasa National Scholarship Authority Bill no campaign for antena sensa anwene ho biem esan se na ewu hwemu a ye wo Ghana scholarship system e wo hono deda eno aye adwuma ebua ma scholarships ho sensam tumi kwankan ensa aba no sa de foforo bi ba akwakwa yesi yaje tumi afiri ensam de akwakoma bi ne nyina agina de koro no a enti aban no susu biribi foforo emfa wo anhwe yi a wo kene bi no abakwa ebesan so de asem foforo. The public's money in Ghana would primarily be used to finance scholarship for Ghanaians in Ghanaian universities. And so it is rare and it's normally an exception that a Ghanaian will be awarded scholarship funded from the taxpayer to pursue a program that is being run by an accredited public institution in Ghana abroad. And so if you have a system where the faculties are the ones determining who gets a scholarship, automatically you are putting your taxes in the faculties in Ghana. You will not be giving someone a scholarship to go and learn BSc nursing in America, because the institutions determining beneficiaries of scholarships are institutions that have already awarded admissions. So that is the benefit of having a scholarship regime where the authority regulates. I was your way, Kofi Asare, no, na, and what you know. Ana wa ba trose sa teacher license exams no a abana peso yifiri ho no won tena senwene ho biem sanse e ba ya no kra na boa papa ama kyerɛkyerɛfo bi no ntata no ana nke ba bagumu no ya sa wo nyina to agunji sa abana ka so ba ba yifiri ho a ene na Ghana ye ngomahia no ebesa akonachi bio. In determining the scoring for the licensor, a significant portion of the scoring should come from practical assessment, where teachers teaching practice. Then they are observed and graded by their supervisors, including the National Teaching Council. In which case, it will mean that the so-called theoretical based or the paper-based examination will now be augmented with a practical assessment, which could take as much as 30% of the 100% scores assigned to the license examination. So those are the two major reforms likely to happen as part of government efforts to move the licensure to the faculty or to the college. So if you look at it critically, licensure hasn't been abolished. It will take place, but it will take place at the faculty or at the college level, and it will still be administered by the National Teaching Council. If a student teacher fails that paper, they will not be licensed. I was your executive director at Adema Africa Education Watch, Kofi Asare. Yetwa ensem no eso aban anamusini ewo bosomefre humansini mu wasantemantem eyo nunyamfo Charles Apia Kubi wono ene de atu dwahye bose wo ba beboa na ne titu emabunu a ewo mansini mu a wo mo ewo nisuade hunu kese se wo mbepagya wo mo career akọ anim no
waso wo masene ama ne metimi akoye wo se oba potem ho mabru no dodo no a ene wadwen papa mo wo ho ewo ne wo mo pese wo mo ye nanso ya na piame no eno na akwakoye bibie wo ho no mo ede ama wo mo ne santi en wo mo akwakopa o eye Charles Apia Kubi Foundation ho ntoma se eno no ebetimi aboa na wo mo esese ye mo vocational training wo mo esese ye de wo mo technical schools ko gentete e wo nsa no nyuma mu ne niam bi etesa no wo mbetimi ede sa moa no akọ ede ama o manfo medimedima be ko wiye obra nyankopon ahyehye ede ama me no nanka ya kan se mensi coach ya me bedi yi asombo asere ede kanfo ni nyina no edi na me pebie le mo be da me pa ne di bone eye di pa me pese dabi se mi nguru mbo na me ti asia na me nya mensi coach pani biewa ye beti me ni ezate ade ba ku mienu mi ensa wo se ona bo cha se be ku bi breso ene edi djuma we ede bo abos me fre ho enkan ko ne bo me fre ho puti eno ne adia ehia me ame bebe mi pesika na me pesika wo ne breso obi enu a wo pesika sa siso le mo jikoye enya wo dia ye de sumawa enya wo dia obre enya wo dia de ope bia beti me de wo dia yo eno nti na me sremo se mo ma mfa boso mefre ho se eye kuro eye fie a ehia se yesiesie de nchechire boso mefre ho na no men kasa mama asam yetinti mebre no me ba ye afi na menya boso me de be na otwe miensa ye ka nyina nso na mpane se Fatima Asabe fa le firi Isaka boto na etwa se mama ye nyina ye ka ye hobomu ye fa se ka ye chire boso mefre ho enu achi enu owura Apia Kubi ede atudwa se sanhyehyɛ we no ba bɛboa na tu eniema bi a entwe yie ti se no bɔne nom red nom na ne keka ho afei emprewanyinsen ye no so asɔre wɔ mpɔtem ho no ba beyi ni na de afiri ho nanso we de kokɔbɔ pa warning wɔkɔ ede amomanfo se empepi no young girls ne boys no wɔn te se oh honorable so support you etue sika se binipa no won kwaje ntitie bia kora won hia mo akora no wakɔ akɔtwero ne din se wɔkɔje sika no wadi nanum wɔse saa nkrɔfo no de enya de ebema mo gaba kora nana no modesiye betimi aboa ama suku a NSC training enkra maako aduonu ensia otumfo nursing training obi ewotafo ama me ne okase enkwari nyina etimi enya scholarship omo eko school we no bi ni eniama enonti mafato mo so se eni be bi wo ha onyango beyo nenso na efie edene na honam wode enonti me pese minya foundation bi ede to machi se beyo na menya za akonya ejina so etimi aboa afoforo etimi aboa mobrohufo etimi aboa wo mo a ehia se ye pega wo na enkan se wunua ne me wadamfo ne me ukuro ba ne me enonti se wo ye wa bi se wunua ne me o fa ne me o ba ne me enti akonya menya wo be fa sa akonya no so edi edibone edi edijuma etia o man no emra men so so wunya sa ha wona na emfre me emomi obo mi promo abi mi yo men so nche emra emomi so emra enti mesreze obi etutu na moyi abusua ene ya yekoti esesie yi eye owura Charles Apia Kubi ono ena eye DC ewo bosomefre ho ena yetenike yeda so kai wo SOMPA 106.5 FM Accra Prem to breakfast ye boa secure sanitary pad womo aso yasene ena yede ebremu na secure de eye ade a yaka ho asem ewa hanom say bia wo no o first time a wutie sompanie wo de bra ni ni secure ho adanse enkyerɛw se wo ye oba obosumi akwantuo no bɛkɔ nkan na bibia da form e de amawa secure sanitary pad packaging no solid nice Ghana heya na ye no enti se woto bi na uyusu a wankasa obedi ho adanse se wonto ade fom enti kone kope bi to ebo no so eda fom kama entaban no a de cover side and side no ewo wa ena pad nankasa mu no so de wode to pieto na se no eno so ewa enti wode to ho no mo a apam na se menka se ayi enti wode to ho no mo sa no a etra befa nim na befa akire enti leakage bia ni bebia secure sanitary pad bebia tutu bibia ubenya bi ato mo amowo asante mantem no monko mama excellent cosmetic na monko to no dodo mu a ewo ho 0243 862158 0243 862158 awie se yenim da ho kama clear na bibia timi ko nkan ya
ye twitwa pictures post wo Instagram, Facebook ni baby ano me patro Techno Spark 40 series ne didi sa adwuma no enti sa wo nyusu bia wo ka akire why late mama why late papa sa girl no a wu no wo se ne phone nani ma papa na wa ka wuntie no wo bejao wati wo bejao akọ kope Techno Spark 40 series wo no yiri nya ntokwa no wo se ne buafu wa ka bia pachewa wo se wontie me patro ko de Techno Spark 40 series package ne kama na fa ko che no me say se wo na wo se hwan kora no a ono aka se wo hu phone no be ka se kai we de my husband has overdone it why yama na broso me patro Techno Spark 40 series eno ho asem ne ye ka slimmer stronger and sparky everywhere etu kitemu ha flat na da won se menye sa phone na de show botomu a na etete pocket no ye enye no bia enti ukọ bebia Techno shop bia wo nationwide ubenye bi ato Instagram, TikTok, Twitter bebia wom wo honom at Techno Mobile Ghana and at TikTok no ye at Techno Ghana. Number no ye 0303 980205 0303 980205 enye wo nko a na wo mo eso yasene. At the time, have a Mr. Energy malaria fever, no was seen, so no shall see it to talk. And got us announced some tonton one more time, say Chowcoban Sanua, and Mamma Malaria no dorsal pa with tea and ye, and shared Ubertin and no one see to malaria no, a bar no denasi and tell mu say Yadimu. At your time, have a Mr. TIME. I was your quadramasua. Time will say, I want to tour away. What an Adrian is showing to me away. What the time haba Mr. Eba be two side dear when you say at the free one want to me at all. Now when you see what time HH Mr. and the capsules and also a German so we born me one as a rushes be na be gune banana beman home e kwa ba say me so nya ni kan nya kono we bi ba one mo anu asase no wadwan so yem kwesi I say tie nie at your time HH Mr. and the capsules and on here what you show what yaw we immune system no aye week nti yade bia kan ho a wo so na eba at your time HH Mr. when the capsules kono ko pebi no no wate na entu yade ase enfenfro be boost immune system no na atumi anya hoden wokwa aba shops awoto mu pharmaceutical shops mu a won sabaka bibia ne afre 0244 417 669 0244 417 669 21st clinic na the sciatica expert yes we na ya woto ase entino no na atwenwo de aba na amuro mu akukọ mpe na afi wa hase ya wo bo wotena se ya saba ya obasore ya kire yakukuru yankukuru wonso na wonante ya asesa na sugar aya 21st clinic adokotafo no wo mo ya de se na wo mo abian kasankasa e wonimdie ni nyansan mu enti wokwa wo mo nya adaje nyantoboase ehwo ni padua na sam massage no adeka ho mpewe na apade yi Accra Tantra Hill Runabout Tema Kaswa Kumase ehwo overseas one mo abuild no a SOMPA ya tena kase ya wa Santema ntemu wo no ewo Kumase no ehwo na wo mo ewo sunya na chachima na nkranza takwa ena afei takrade brekum go so no oboase krade yenka 0540 311 311 0540 311 yada ya hutia wa ya ba pinwa ene de besomo Kweku minim sawa yeshe me kraman nane na so ebony show wa embaso Malehon Sepeno. Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom only and then it's not on, but don't support as a condom.
Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obia nim says a prostate. Na baby omutimi screening Emma Huni ye etuasia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajujo. Na the friend premature ejaculation no be maybe a one would offer kwakweshia. As a wood dinner huagro. As a wood tonte. Any ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ya muao. A man mema mopa wo. A Endpoint Homeopathy Clinic. Wamu de mufua. Yari bia infections bi na wo ho. Anasa bia wo sha wofa baby na ajujo. Kidney problem, prostate die. A Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo konoma boy here. Ena Accra hanso so die. Womu jine mu ankasa. Ewo Spinters baby friend share signboard no. Hudu na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechro. For Endpoint ewo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Womu de mufua. You can call it Slim Macho. Make you spark anywhere you go. Ghana, are you ready to level up the vibe? Introducing the all-new Techno Spark 40 series, the phone that has got more power, more style, and more spark. Sleek and classy. Kaish! Big screen, check. Long battery life, check. Crystal clear AI for your next viral post, triple check. Super fast processor for all your gaming, streaming, snapping, slaying, and flexing. You can call it Slim Macho. The Spark 40 series is built for the bold, the trendy, the Gen Z, and the unstoppable you. Don't forget mommy and daddy you. Long-lasting battery techno is your plug. Rush now to any techno showroom or authorized dealer nationwide. Whether in the north, south, east, or west, we always have one for you. All at very affordable prices. What are you waiting for? The Techno Spark 40. Slimmer, faster, sparks everywhere. You can call us on 0303-980-205 or follow us on social media. Techno, stop at nothing. Emra, me pacho brana me sha de wo bagi. Bra, aden, enan so biem. Hey, time heba me sha ya me kan se yi ba kwin. Ani wo yi me ensen. Bra, sanya time heba me sha esia jimi ni me fie fo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofani nyina. Time heba me sha me ka se me di wa dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture dro no ene ye ma o. Oba a wa fa afuro de o ma akwada no fo. Any akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wako hospital anase lab ame hu se wo atudie malaria yi bi ansa se upetam heba misha enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction enu echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na em pre 0244417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atum SOMPA TV Emma Akatuapa. Enokre Emma Akatuapa yemamo ene twen. Na yetwa kase no so a medura the office of the special prosecutor Yura Kiseja ben na boboa no wasake ka no ho bio. Na sese de ba bi ode fa ye no ode fa kane pani na wotua National Petroleum Authority na boboa no Yura Mustafa Hamidi ne ho no wadru no wose nye ono nko nipa bi mo ka no ho a Briana womo edi nkui ewo National Petroleum Authority ho no womo fa nyansa kwan gigi sika firi binom ho ewie so kura no se sika no nso a ankwa aban aboboa no anakwa kodie aban apretwem esa pai nkwanta ekodi wo no mo abotom we nyina echi no womo san fa nyansa kwan buka tabi san so edi sika dwa bia na emfamra kwan so enenti wo kan wo bubu a obetimi a kire mu se Ghana cedi ne 280 million wono mo gigi di free adasa ho a anko aban na emam na we ya wo bosui no wa kire mu a chese owuro se tutu agei wono ne kwankyerefo a Care Logistics Limited wodano won de akura wo nyate se wo mo boboso wono wodi nkunuma afa ne namu wa pe ba bi afa kura sabre Office of the Special Prosecutor ashe se wodwane ntie nche no
ye hwehwe ne obi bi obehunu no wo no emfa ne mra na ne nyina nkamfua wo mo de ntansa mako adonunum na eto yewura Mustafa Hamid ne dom no so ya da ache ne akire won ma hye se won betwe won aba mrem na mum da kropoten no won mugu so hwehwe enna no ne da ehodwo ya ganafo nyina be ye free na won betimi etie sansemi bi na no so eduru ho a yemfa nkame yetiefo I was sorry at once, seven or so. Nana, Komia, one of your vice chairman. AGYEIWAA Omia 2024 and a campaign team no. Panipano and natural change some we. One more for Bara. Nancy more former president, Yera John Ajakumko for Baba de Jasa, Wachokra, Takra, Diama, NPP, Penny Fortress, Woman National Delegate Conference, no amendment dear Nimu Ababa Bashuano, and Kawan to insure that sansa, Adana Bashuana Sebio, were two Kankakra, Tieni Nechi, Ya when you may move, a G Sanka, a bet to Mecranua, was an abusumini muono, Yano, and Cat Woman the Sha. Sabrani won the Anan Kwaba drew Ghana, not one of the Nimunyam Ababa Techri. I know Ananam Swama, Nanako Miatrasa, but one more boss, Akratana to Gu, Yana Sabiona Yasabia. Papa no Mumper anymore, and one bus on born and Yama Bongara to go, never one Nenchimuka crow. Was a Brakratana Bayano. At National Council, one way emergency meeting, Sansa Sabrani Mono no more than Cartanasi. A crown post Subribi. A dapotia, one bedi Serjumano, year 19th July, Noa, a Sidame Mendano, and Tina one must show on your ma one more shiny Musa Patino, a Titafua Makurani Pabas and Pimunsia, 6,000 dear, and Kawambe who one money more, and Tibraka Tanaba and Wapu to Punsham with your Quasano, Nasa, no one more young Shia, na and ye, and on a nam so a man about Sa and Nay, Yamia Memenda, Sa and Shemudiano, ever to me a shame, sir. President Kolo had written to request that he would have liked to attend the National Delegates Conference in person. He's out of the country as we speak. So he had requested if the National Delegates Conference can be moved from Saturday, which is the 19th of July, to the end of August, when he expects to be in the country, and he would have liked to attend that Delegates Conference. And of course, there was also a Blakuma. So the party called an emergency National Council, because the National Council which fixes the date for the delegates conference. And so emergency meeting was called of the National Council to consider President Kufuor's request for the postponement. And when the National Council met, President Kufuor's letter was read, it was considered, but it wasn't possible to accept his request simply because of logistical issues. The request case had been completed. The venue had been secured at the University of Ghana's Sports Stadium. I was turning career a vice chairman at the AGYEIWAA 2024 campaign team, Nana Akumia. Kane Dwemtreni Emma NPP Amanyukuno Ora Freddy Blay ene de atu dwase Amanyukuo no twa wo mu diye ewa afimpinu eni adronu nan abato no mu no eba ene omanfo bebre kase wo na kufu adu aban de wa meya de kora bo sha wo mo be sha ye wo mani so ene wo mbema ne matete pro se basa galamse hu asem ne ye mmoso kora ewo Ghana ha enyuma hei sikadie basa ne koso ewo aban na penso enu nti ena Ghana fo se wo mabre wo mu otom enti mfihia nwotwe no ye bongalate wo mokura atu baby ni apa ban foforo am wo de aba wo se sansem no omanfo akeka bidie nanso enye no ne ma wo mo re ye wa abato no emu enye no wo se eduru baby no amanyoku no grassroots no ase honom no wo mo ye adwumaden e ma amanyoku no eba power no na amanyoku no refi wo mo kasa ye ntie biom se ya benya baby agina enti womo ye adwumaden wo fom honom no constituency hone womo hye down hono a womo din ma bonten ma yehunu no womo ne eja womo esi baby na niema hodo bi ankese se womo kekeka bom na womo ma grassroots no eye solid no womo jai sa niema no nyina eno ne nam so mo manfo no hu se dabi amanyekwo we ne yentimi fi agidie enhye womo afebɔ eno nti ne nam so ema nkunimdie anko anfa ma womo.
President Kufuor had written to request that he would have liked to attend the National Delegates Conference in person. He's out of the country as we speak. So he had requested if the National Delegates Conference can be moved from Saturday, which is the 19th of July, to the end of August, when he expects to be in the country, and he would have liked to attend that Delegates Conference. And of course, there was also a Blekuma. So the party called an emergency National Council, because the National Council which fixes the date for the Delegates Conference. And so emergency meeting was called of the National Council to consider President Kufuor's request for the postponement. And when the National Council met, President Kufuor's letter was read, it was considered, but it wasn't possible. The only thing that we failed to do was to carry along our membership, a greater portion of our members, and some got quite frustrated and therefore refused to go and vote. But in terms of performance, and I'm being very sincere with you, I think Nana Addo Dankwa Kufuor's government did very well in terms of handling the economy, building infrastructure, building institutions in this country, both political and security institutions, hospitals, education. I think this government did, and in terms of even providing employment in the history of this country, that government did excellent well. Abusuafo madawuruma mumfanchie kakra enenu anane edi kan no eno ye nana komia de no ene wo kasa kakra na afa de to aso bae no na ye Freddy Blay ede ya na wono kane no edwamtirani ema NPP amnyoku na wo kire mu ese aban no eye mampani ekufu ado aban no wo mo bo wo mo homodi ye pa ye ka history Ghana ha president wo mba yo mbe boa wo man no a ye ntimi nyi mampani ekufu ado emfiri mu ene na yenwura Ablekuma North na no de esi ye obia wo se de wo sika ho nsema de fa ebi se childish play na administrator ya oda Minerals Development Fund no Dr. Hannah Bisu Kotei mami ya kase bi de afa ho na obobo so no ebi se wo ba pa wo kase de to mami ha wakumse no sebio eye neto a wonwene ye ano emu aye na wo mo de abu ano no mami wo munyina di mampani ho no kra mfa ne mfiri babi owo no a ene na wafa ne ho na fe wo kogalamse site na ebewie wo hu ne wo che no sabi wo che kra wie se excavator no etu ayira nom na eho ade no yenyini mfiri na agua sokra na yeyi no a enye ono nko yewura Malik Basental wono nso wo munyini nka ho ne no na mami se sansam na amanfo bi keka no wo monum na ye wo mo hene na wo mu tite sabio eye concert na wo mu yi e de kire Ghana fo e fa yi ayese yenyi no. First, I think is the biggest joke of the day. I want to, I don't even have to respond to them. I don't think what they did deserve. So I didn't even listen. I only saw some headliners and I love to vary. We are focused on the record, and I want to reiterate here that nobody can force me to sympathize with a woman who hit me when I was pregnant in Parliament. No, Dr. Hannah Bisi Waba Mecha Kote Nate se wakasai. On Monyafo Abubakar Sadiq. Woko afo no Southwest man sinimu a wona ya ban krache panyini ya wonom na wono so asai from atrasa galamse pa de na pensonya de obema kwan ama afo no Southwest man sinimu no ebi atumi akoso anam so mapanyipe asase a wotu anamo bi abom pempe na wahwehwe ne mfafra mu arase aso wo bi champota mu no a wache na pasa kan tete cameraman ya wotu galamse wonom a emra betumi ne di pa sene sana efata na ebra woni foi nana montuo ne nto abo ekoso ewo hafo no enne fafra mu no yama ne boni Ebeneza ogusu ansa afa bi edibrey nwa ne yantie from Ghana watches and no bo ama nkani abo konki tuam ti yantie se kofumi ya djuma o kwa no ho a mo ha tashi ko e o madia ma ko no ya tofo ti amopeda bo police commander man ana me ne mo ne police engineer mo ne national security for o e ko du ho so se ne fo no e wo no o madia Awon Monyafo Abubakar Sadiq. Na third vice chairman Emma NDC amnyoku no Ora Yakubu Abanga Alasan en wode atu dwase nya no koreda ensem wanipa bi atechire ne seduku ya won pese wo de bono no efa galamse ensem ho wo se wono wode ne dibre to line ne so
say yokofo ye hwehwemu no mu hu se wonno wo ye galamsey a wo be jai position wo di se third vice chairman no na enura ne ebo mamane se attorney general ya onu kro ya ye minister for justice Dr. Dominic Akuritinga yene atro e de akoma yokofo se wo munye hwehwemu emfanfo owura Joseph Yamina wono ye national organizer mama nyoku NDC ene owura Yakubu Abanga ne ho na eno na Yakubu Abanga no wono aba be yi ne ho ano ya wo chemu se wono wonji sika bia wo bia ho nkoye galamsey en won force wo bia tax force bi se wo mon konkoji sika emfamfiri wo ma wo ye galamsey fo ho wo se won de ohunu se we no eye nipa binom ene pese wo mekeka ensam a eni nyina so se de be ya wo mo edi begu nanim ase. Let me state categorically clear that I have never been involved in any illegal mining activities at any point in my life or behind any task force that is said to be extorting money from miners. These allegations are baseless, malicious, and calculated attempts to tarnish my hard-earned reputation. Hands are clean. I am prepared to avail myself for any scrutiny. And I have also said, putting on my position online, the National Vice Chairman position online. Eni ekotie ye third vice chairman Emma NDC Aminyuku no Owura Yakubu Abanga. Ene ma yenko Cameroon mamu na fe amanone de yemfa wonsi wakase enum. Na no ye de beto so se mampani paobia wadi mfinhye do akono mienu wo so wo san akobio wo ko wo ya empre nwotwe bra wo betena akonwa no so a wakoro ebinom se nimfia wadi no kura no posasa ache no ne kotodwemu ayemre na adwen no kura ba bia duru no wa branka yeso okokọ home na san komo iba ya natimamufo bie ka bie ya abanyumo mukura ebinom ka bie no wo mokoda ma ade chen ya ensakremu aba mampani yi sra dom no mpanimfo adedada no nyina ade afoforo eba na afoforo de wo mo ba no ebi ye dom na wo mo di nachi a otimi soma wo mo ekere se bambo wo mo nkobo anka wo mo sra dom no wo mo nim ne so wo mo wontete ana wo mo watifin ho ebo ban se de be na aturitrafo enti enwura manum emumpanimfo bi na wo de wo mo atototo ano ni nyina no wo mo de abeto dwa so na pomudin gina ne naso a obetimi akọ asakọ ne mpre nwotwe so na ye hwe ne mu se nyame de cha bo so midu ne de to so de du na mienu wo mbekọ akoto aba na ono a na eba betena konwa ne so adi mfinhia wo ha ani akire wo so ebre ene nkrabia ena ebekire ye de wasi na nsem a ye de ba na de di mu akoten ne bi ene se Owura Felix Kwachiofo so se ensem adom kuma no e ka se enye hwehwemu emfanfa Ablekuma North basabasa ye ekọ wo honom na wo se enya ade a ebeba so Sanso ana UK abano nam sinenso so akasa chose Ghana and UK abano egita hodie no adomboai amenya ska 1.5 billion pounds. Achem wanchi galamsa amana ekasa nipa bie ema emumyense ti nananom wanse do no ba kon Ederson Dominic aya asabia ontumi nkasae na wakasae di munsem bebrew na ebi eka ho ene yedi ni nyina ebesomada wo mamadwenche kakra modi afa Facebook no yede to asoma Our Hajia special foods na afa ho ka wose bedi aduane papa yi fufuo no tilapia banku okro soup na chioza fi wachi jollof aduane papa de Hajia nchen na abenya bi ade afi we delivery service nyina anopa no nwotwe kopemenu no nwotwe mpamu da bia da wa ye adwuma 0246 359 921 0246 359 921 Yamfo agenchire no ento aso na nakua mo aboaten Ablekuma Central eno se awodade mu nchia nkoma Owura Yere akosua manu former PC Adenta constituency yadase master planner junior Kentampo eno se wono so ade awodade mu nchia na ema akosua manu kroya na Mr. Donfe was a good job o Sompa FM to the whole wiase na we share live every atonsu Kumase Abigail any word ye was a good afternoon we share the best news live pa every nkoko na ye adwuma pa yenkoso a anyene die mu odin dynamic nso die ni no say na ka ba majority leader no so ya da ye bra ha kumse no wanu kita pepper spray ya wo spray eje ne ye be spray na ba bi ya so ye spray e dia na wo se ewom so abambofo keka wo mo ho na na mensa ke Wilberforce edie ni was a good afternoon no wo hwe news ne pa na yada mampanyina se wa ha se a wo ye adwuma pa edebo Madagana baba mahama wo boase wone die efiri wo bai eno wo se ye wo blue gas o na galamsey egusoa ekoso eyezu eye galamsey
Edi orate. Yedi mwesi ebusua yedi asadana ma secure sanitary pad Techno Spark 40 series 21st clinic enafe Hajia special local foods. Yenu a yebeso mu ewie midin ede AGYEIWAA ASARE mene. Akosia AGYEIWAA KODIE APAM enafe. Triple A mine. Ejapia apam dada.